Medijska pismenost je ključna veština za svakog pojedinca, naročito za mlade. Kritičko razmišljanje omogućava da prepoznamo istinu i izbegnemo manipulativne sadržaje. Kontakt Plus je organizovao radionice kako bi mladima pomogli da nauče kako da prepoznaju pouzdane informacije. Smatram da ne treba da postoji određeni obrazac kojim bi trebali da se vodimo šta treba da znaju o medijskoj pismenosti, već da se radi na tome kako bi se učenicima, deci, izgradila kritička svest, kako bi samostalno mogli da prepoznaju manipulaciju, lažnu vest od one istinite i prave. Tako da to je jedan proces na kome treba da se radi kako bismo imali jedno zdravo okruženje, zdravo društvo, upravo iz razloga što su mediji svuda oko nas. Učenici i deca su non stop na svojim telefonima, a upravo internet jeste jedna platforma koja dozvoljava svakome da bude u toj nekoj ulozi novinara, ali i konzumenta tih vesti. Učenici koji su prisustvovali ovim radionicama kažu da su naučili korisne tehnike za procenu tačnosti informacija i bolje razumevanje medijskih sadržaja. Mislim da su generalno radionice vrlo bitne i pogotovo u ovom vremenu i pogotovo za nas mlade, jer danas imamo toliko informacija na pretek dostupnih i generalno svi verujemo svemu i uopšte ne razlikujemo da li je neka informacija tačna ili je lažna i mislim da je vrlo bitno da naučimo kako pravilno da razlikujemo te informacije da bismo posle razvijali kritičko mišljenje i da bismo imali pravilno mišljenje vezano za neke različite situacije. Neformalno obrazovanje koje mladi usvajaju na ovakvim radionicama od velike je važnosti. Tim pre ako se zna koliko je medijska pismenost zastupljena u školama. Medijska pismenost se uči u osnovnom obrazovanju samo kroz par godina u okviru građanskog vaspitanja, a u srednjim školama izučava se jedino u gimnaziji, to kroz izborne programe, isto kroz građansko vaspitanje i kroz predmet jezik, medij, kultura, koji je opet obavezni izborni predmet. Sa druge strane, ni jedan drugi predmet sistematski i ne proučava pitanje koje je jako važno. U vreme brzih informacija, sposobnost pravilnog tumačenja medijskih sadržaja i poruka postaje jedna od najvažnijih veština.